nĩ ceceni ya iNooro TV. Tuweke silent mode juu Gashero wa A+ anapiga. Yeah. Yes. Good morning. Morning, kwero aterushi. Goti na karuba na kamau. Ni de mwega onani. Na gucokia ngatho ni ndo akiheo kia muoyo. Neguo. Na ihe ire ngi ciothe ngetete ta kia wira. Kia ona gukorwo twina ugima wa mwiri. No na gukorwo twina mashabiki maitu bara maratirera haria mari. Neguo. Tukamera good morning. Mwiroreri wa iNooro TV haria hothe ori. Karibu sana. Na nitukwendete muno thiini wa tafari ya iNooro ruci. Ni muthi ni mweri 5. Mweri 5 ni mweri wa mugwanja. Wa mwori ya nyoni. Urigwetwo mwori ya nyoni. Twatigia thikũ 34. Tutafanie kana gutafanio githurano kinene gia bururi. One. Kĩrĩa gĩgũtũhe president wa gatano wa bururi wa Kenya. Siasa nĩ nyingĩ mũno kahinda-inĩ gaka. No tũrakiuga Ngai no mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is his nature. Sababu Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Na tukimaliza mambo ya uchaguzi. Tukimaliza mambo ya? Mimi naenda Mombasa. Tagadhagira kuma Mombasa. Leo geragia kamau. Nijigaga atiriri ngumo no gocicokerere Ngai. Tondu cio no wagirire indo icio. Na niwe mwene hinya wothe. Ngumo no gocimocokagirire. Na Ngai ni atwendete njoroga. Niguo na ni ndete bũrũri witu wa Kenya. Tondu tarura kunyitanite uguo mutu wina goro andu no maragiginyana. Ona gutuika ni kwirutira kunene muno kuri a Kenya. Bũrũri wa Kenya ni uri andu metagwo resilient. Yes. Ati ona gwikuritu uguo mundu arathie wagayania kire giothe ukurihitwo kana uguthukumite. Gigathira no kaiga rucio no muthenya. Na gutire utuko utakeaga. Niguo. Na gutire ng'aragu etoimaguo. Haria hanyimania bio ni kuigua gitoga kimwe kana andu aria mathondekaga mitu na kinaki akiuga atiriri. Ndarona mutu ukigwa na ihenya. Hau ati no kawega. Mario gatheti ni macio. No kire gikiriwo rito gatheti ni ya The Standard. Ni ati mundu gwitwo Karuwari. Gatheti yandikite wega kaiga atiriri. Andu aria manyitaga mbaru mwena wa Azimio metikitie atiriri. Karuwa ni egumathira Raila kura nyingi gukira uria rigathi angimathira mundu gwitwo Ruto. Ni opinion poll ikitwo ni gatheti ya The Standard. Ati Martha Karua ni ekumathira Raila Odinga kura nyingi gukira uria Gachagua angimathira Ruto kura nyingi. Kana Karuwa ni etikitio riri in most regions to win more votes for Raila Odinga than UDA's Rigathi Gachagua will garner for William Ruto. Ati Martha Karua ena 49% na Gachagua ena 30%. Agatongoria kana akamutiga na 19%. Na ugo ni kule rekirwo neno. Ino ni gatheti ya The Standard. Kura ndoto matoi they don't know. Gatheti ya The Standard. Gatheti ya The Standard direkire uthuthuria wayo iraiga atiriri Karuwa kuria Raila aranyitwo mbaru ri ona Karuwa ni arendwo muno. Na Rigathi kuria Ruto aranyitwo mbaru ta makiria mugoko Mount Kenya ri Ruto Gachagua ni arendwo. No haria hanyita na biu ni ati atumia matirenda Karuwa marenda Rigathi. 21% andu marauga matio no ni twakeigua ati ni uthuthuria uraheanirwo wira ni The Standard. Yes. How kiandari aikia kura nao ni mararia maraiga marenda mundu ria meguthura president atige kumwira atige kuhe Kenya matuhuhu agoithia muturire wa muturire ni murutu muno maisha mena goro. Mundu uri okuingira the filth atogwitha gwithirie uturo ikare maisha matari na goro uguo turaikara na maundu ma corruption ri matira makiikia kura heritwo whereas corruption and debt burden what if fewer voters ni andu anini muno mena shughuli na uhoro wa ungumania na uhoro wa mathire wewe wenda agonire ndakura cia a Kenya tari uhoro wa uria muturire ni gatheti yandikite whereas corruption and debt burden what if few voters uhoro wa kuthira tukirwa kwi mathire mako birwo ri uhoro wa ungumania ri ti andu ngimena shughuli na maundu macio undu ucio ngendu marekirira uritu ri ni uhoro wa githomo na wagi wa mawira. Correct. Koguo githomo wagi wa mawira na kurituhirwo kwa muturire macio ma Kenya marenda marorwo. Gatheti ya Daily Nation turerwo uhoro wa andu eri a bata muno githurano-ini giki andu mena ugi mukiru
wa maundu maya ma internet kana IT ngathiti rameta IT gurus ditimurano yao mariri o mundu mwena uria akiri ugithii mwena wa Kenya Kwanza kuna mundu retwa Davis Chirichir uyu ni mundu uhugireire na maundu ma IT ana ruta wira ucio ana mateithiriria ithurano hituku cia Jubilee na riu niwe urakihokwo andu wateithiririe President Uhuru Kenyatta hindi ya githurano gya 2017 akiruta wira ucio ri ni aurutire ari mwena wa mitambo wira uria ehokerwo no egukiruta rita riri kuria kwa Kenya Kwanza ona tukawe ni muruti wira wa thirikari ndararia muno maundu maya tondu ni civil servant naguo mwena wa Raila Odinga kuna mundu retwo tawe George Njoroge aretwo Njoroge niwe nake wihokeirwo kuona ati mitambo ndigathogwo kuria githurano-ini na ndona ni mundu munene gwa kambuni retwo East African Data Handlers no ratongoria mwena wa Raila Odinga uhoro wigie technology I made you president tinie itakire ndagutwa president achaya ni ndie na hinya wa gutua mundu president no niguo Ruto aroigire na araririe ena marakara maingi muno a visibly angry deputy president ni aracokeirie Uhuru ni aracokeirie president amura tiganenie ndungiatuikire hindi ya githurano gya kanjirwo neta president Uhuru Kenyatta aigite atiriri ati githurano no kinenge ati no eherere Ruto agithia kimuria oreciria atia weherere na niguo tunogete niguo tukirite tondu rigati okagira matha athiaga round ta ithatu athia campaign ithatu president atari aroka riu akaiga atiriri nie ndekererie riu aroragia ni kwari aroragia aikaria kuria Meru nie ndekererie gitigiki tuguturite tucaritie na hinya uguo kuri mundu ungi ndigotingiotekeka Kalonzo Musyoka akimucokeria muri atiriri agiko hari uteithio Ruto wateithire Uhuru naguo no anga 20% na no Ruto aracokire ramera atiriri inyue mutiathurire Uhuru ithuĩ twathurire Uhuru mutika mwanjie gutuenia ni nyumwendete Uhuru gutukira ithuĩ twamuthurire ona mutire na ona in fact ramera you have no more authority to come lecturing us and telling us about how you love Uhuru na ithuĩ twamuthurire mundu tamuthurire ndakarie ni kuringana na uria mundu gwitwo Ruto aramacokeirie no tutigitie thikũ 34 tugutukiroraga maundu ma mengi uhoro wa githurano tukurora cira wa Sonko rathia te igoti-ini ni tukurora uhoro wa githomo ndono uhoro wa atimeta yari niguo thukuru private schools iraiga uhoro wa junior high school na ndona Mwaure kana mundu gwitwo Wahiga Mwaure ni ararekereirie manifesto yake iria undu wa mbere muno erenda gwika ni kuhurana na ungumania haya nie tuko tukiaria uhoro wa macani ni ndona uhoro wa bona thia macani magatheti-ini arimia macani muthi tukwaria cianyu na tukurona mundu tagwo David Ishoho uyu ni chairman wa KTDA Holdings kogwa ndo macani ni nyu turarora rucine ruru na ni thaa igire gukorona atetieri mutati umwe tago Dan Kanimaina Mathenge o ni dagitari Dan Kanimaina Mathenge ararugama giti kia Nyeri town na kema kia UDA na mundu gwitwo William Wachira ararugama independent kuria kundu gwitwo Girigiri na tuguko tukirora horo wa gitikiru kia ombuge gikoragwo kina na gikienda ki kugikora na kiuria kuri mundu gwitwo Dan Kanimaina Mathenge urenda gitirwa kia Nyeri town na kema kia UDA kana William Wachira uyu ararugama giti kia Girigiri eta independent candidate no udumire namba itu SMS ni 22488 o hare hothe uriga kwira good morning. Wega muno ni undu wa guthina mbere guikana ndi ni kahinda ga guthomera mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri na ritwa riakwa ni Njoroge wa Githiji muhuraniri giturwa gia president na tigiti wa kiama kia Agano David Mwaure wa Ihiga augite wona athurwo ta president wa gatano agatigirira ati ni ahurana na ungumania uria ugumire bururi na makiria honge itiganite cia thirikari o hamwe na kuguithia thogora wa iguru wa muturire. Mwaure akiruguria kioneki giake kia maundu 12 maria atanyite kuhingiria muingi augite ati undu wa mbere afangite gwika wona athurwo ta president ni gucarania na mbeca cia muingi iria ikoretwo ikigwatirwo na njira cia Google. Kaunti-ini ya Nairobi ni kwa muhuraniri giturwa gia president na tigiti wa kiama kia Agano Mwaure wa Ihiga na mutirithania wake Ruth Mucheru maruguriirie kioneki kiao kia maundu 12 maria matanyite kuhingiria bururi wona mayukia utongoria githurano-ini kia mweri wa kanana. Ithuĩ turoka twina seriousness muno gaka ni kahinda ka bururi ukire hari okoragwo
na no tukire tuhane ta Rwanda irokire muthenya ungi no ihuranite na ungumania tondu ungumania urehaga uitangi wa mbeca cia gukuria bururi. Agano brings more than a manifesto. Agano brings a covenant to the Kenyans. And I would wish the Kenyans to know that we are a candidature with a difference, a new broom. We are coming to bring in change. Try in the new and see the difference. Kuona thina wa thogora wa iguru wa muturire uthiete na mbere kurituira a Kenya, Mwaure augite ni ari na mitaratara iria igukorwo igiteithiriria hari kuguithia thogora uyu, kwa muhiano kuguithia magoti ma mishara na gicunje kia 50% kweheriria andu thiri wa ruhonge rwa ungania wa magoti uria ukoretwo ukigathikwo wona macererwo kuriha magoti mao, o hamwe na kuguithia thogora wa irio itiganite ta mutu. Nitukamba kurenga iria pei andu marihage 50% nuthu nginya bururi ucoke urugame wega. Twacoka twauga atiriri andu aria othe marakinyirwo ni KRA ni undu wa penalties ndwarihirwo kuri maigoti kuri haigoti no ni riongerekaga penalties ni ta interest kuma twatonya gucoka na thutha andu acio othe gauga ndirais marekerwo. Kuringana na Mwaure thina wa ungumania niguo koretwo gicungiriria bururi ndugakore no corona thire wa iguru, na koguo kioneki giake kimwe ni gia kuhurana ungumania na gutigira ni acokeria bururi makiria ma ciringi tirilioni 15 iria ikoretwo ikiiywo na njira cia ngungo na gutumwo bengi-ini cia nja wa bururi ni atongoria ari mari gatu. To anybody who is holding any money they know they got it corruptly, also any money illegally stashed abroad, return our money back. We shall institute what we are calling a Truth and Recovery of Stolen Money Commission. Itemini ria gutigira muingi ni urakinyirio motungata matura-ini na njira igwete, Mwaure augite wona ayukio tongoria agatigira ni ongerera muigana wa mbeca iria kaunti cia mukagira kuma gicunje gia 15 hari igana nginyagia gicunje kia 40 hari igana, na oho atigira ni kuri na uiganania wa atumia na athuri iturwa-ini itiganite, o hamwe na kuhe andu a makiria ma miaka 70 urigiti utari marihi. Ona tutirari horo wa 35% iria tungienda yuke county ithu turaria uhoro wa 40% 40% na tukauga ati mbeca ikire kuo mukiruta wira na hinya andu aitu no mbeca citu ni kuyo ciaguo na tondu ni nyingi twaikirio nyinyi uguo toria ngukuikagirio hindi arenda gutegwo tugakira turaiguitha ithuica kirima giki kia ungumania thina no mahaka tukieherere. Mwaure oho augite ni ari na mubango wa kugacirithia ugitiri o hamwe na githomo, na nikio riu aroria a Kenya mamuhe mweke wa kumahingiria maundu maya na njira ya kumuthura ta president wa gatano wa bururi. Ngiribotera iNooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Nwega muno Kate Muthoni. Mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua ni erire aikari akaunti cia Narok na Naikuru ugitiri wao hindi ya githurano. Karua oritie a Kenya matigetikire kwa huranio ni ateti aria maratongorio ni mweyendo wa ateti. Harun Njoroge wa Maina ni mwandiki wa mohoro na ni aratariria ndeto ino makiria. Ni wakati wako wewe usichoke mama. Safari ya Martha Karua ya kumathira Raila Odinga kura kaunti-ini cia Narok na Naikuru ihuriirwo cabi itura-ini ria Nairekia Ngare na Orpul gicigo-ini kia ubunge kia Narok ya irathiro. Na thutha ucio yaigira Naikuru akianjiriria na Tipis, Mwisho Arami, Mau Narok, Mauje, Likia, Stombili na Naishi gicigo-ini kia ubunge kia Njoro. Wananchi wa Mwisho wa Lami, hamjambo. Jamge. Enda sopa. Dio mure mwesi. Murembe. Murega. Karua na atongoria Azimio One Kenya Alliance mekinyitie kaunti-ini ici cieri na ndumiriri ya thayu kuri nduriri ngurani iria cikaraga kuo. Tukubali kuishi kwa amani na tukatae kugawanywa na wanasiasa wakati wa siasa. Miaka 5 mumeishi pamoja, haiwezekani mwaka wa siasa peke yake muanze kufurugana na watu waanze kumkumbusha kabila zenu. Jambo ya muhimu hapa ni masuala ya amani
masuala ya watu kuishi vizuri katika wakati huu wa kampeni. Atongoria ya morete aikia kura ngiri 400 a kaunti ya Narok na milioni 1.54 a kaunti ya Nakuru magathura Raila Odinga. Na tutajitahidi serikali za umma ziwe na dawa, madaktari, mambo ya kukagua ugonjwa na vipimo vyote na vifaa vyote vya kuponya ugonjwa. Serikali ya baba ikiingia katika ndani ya siku 100 tutateremusha bei ya unga, tutateremusha bei ya maisha, petroli, ile mafuta ya taa mnatumia na kila kitu itarudi chini, sababu tutakuwa tunachunga pesa ya umma. Si hapa watu wanafanya biashara. Katika serikali ya baba kutakuwa na ile pesa itakuwa ikipatiwa watu wa biashara ambayo ni interest kidogo sana. Na malipo unakaa kidogo, kama wewe ni youth unakaa 7 years kabla ulipe hiyo loan back. Ndio sababu sisi tumeshikana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Ile kitu inarudisha hii Kenya nyuma ni ufisadi. Kukuwa na ufisadi, economy inaharibika. Lakini sasa na mama Martha, si mnamfahamu? Si mnamfahamu? Msisahau tofauti kati ya giza na mwangaza. Dhibiti haki zako za kizalendo na usikubali kutishwa na mtu yeyote kwa siasa ya Kenya. Atongoria cio oho ni morotete munini wa President William Ruto na atongoria ge a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza makiuga maihurite marakara, na nikio ona mĩario ya munini wa President irauga ati hari hindi aiguite tae kuhura President Uhuru Kenyatta rohi. Kama umesema ungepiga rais wa nchi kofi na mwananchi wa kawaida ungemfanyia nini? Hiyo hasira nyingi tuache. Ukiwa una hasira tukupatie nafasi, hasira irudi chini. Wale hawana hasira na sisi hatuna, mtupee kazi tuendeleze. Kama huwezi kuwa deputy, ujue hata president huwezi kuwa. Upatie mtu wa utulivu. Na wale mlikuwa mshaingia box, wakati wa kutoka ni sasa. Iko wazalendo wa kukufanyia kazi wakiongozwa na mzalendo Raila Amolo Odinga. Hatutaki serikali ya kisasi. Tunataka serikali ya kuleta Wakenya wote pamoja. Na hiyo serikali ni gani? Ni Azimio ya baba na mama. Kaunti cia Narok na Nakuru ni kumwe gwa kuria urimi wikirirwo na njira nene bururi-ini. Karua akiririkania arimi a kaunti ici igiri ati thirikari ya Azimio ni gatigirira ati thogora wa urimi ni wathie thi niguo murimi atigwo na kanyamu muhuko. Handu-ini ha iNooro TV kuma guku tauni-ini ya Narok, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Wega muno Harun Njoroge wa Maina. Munini wa President William Ruto augite ndari erira ndagika ona imwe itua-ini riake ria guthingiriria President Uhuru Kenyatta etikire gucoka githurano-ini kia Joko kia mwaka wa 2017. Icera-ini riake ria thiko yake ri kaunti-ini ya Meru, Ruto augite ti ona gutuika president ni amugarurukite thutha ucio wira uria marutire wa kumatha kura wari muingi na wagirie kuhuthirwo guthukia wihokeku wake kuri president. Julius Karithi wa Munene aratindire muno ucio wa Meru na ari na riboti ino. Thiko yake rina ya muthia icera ria munini wa President William Ruto kaunti-ini ya Meru. Batoni ya Kenya Kwanza yonekete kwerekeria maruru mao kuri ang'ethaniri yao kurumirira miario ire koretwo igitambio nenda-ini cia ukinyaniria ya ati Ruto ndakoretwo akiendera wega President Uhuru Kenyatta. Hata hiyo vitu mnazungusha kwa maredio ati William Ruto ati sijui alisukuma Uhuru Kenyatta namna gani? Kwani mlikuwa mnataka Uhuru Kenyatta awache kiti ambayo sisi tulikuwa tumeamukia saa 11 kwenda kumpigia awe rais? Icera-ini riake matura-ini ma Kaguma, Kithiru na imenti ya gatagati, Shogo, tauni ya Meru, imenti ya Rugongo hamwe na Tutua na Gitimene mwena wa Vuri. Ruto augite ari na itemi nene hari gukinyaniria hotani wao na president na gutire hindi anagena meciria moru mamwigie amu muoroto wake nake wari gutungatira bururi. Watu wa hapa Meru, mimi nataka niwaulize, sisi ndio tuliamuka asubuhi na mapema komera derako kwenda kuchagua Uhuru Kenyatta,
nyinyi mungetaka mimi ni mruhusu Uhuru Kenyatta awache ile kiti sisi tulikuwa tumemtafutia? Hata kama nyinyi mungekuwa mimi, mungekubali ati Uhuru Kenyatta atuwache kwa mataa? Kwa hivyo kama iko makosa imefanyika ya kumsukuma Uhuru Kenyatta asiondokee kiti, makosa hiyo si ya William Ruto, ni sisi viongozi ya Jubilee wale tulikuweko, tulienda tukamwambia asituachie kiti. Kama si ujasiri wa huyu ushujaa, hata rais mwenyewe Uhuru Kenyatta alikuwa amewachana na hiyo kiti yake mwenyewe, lakini huyu William Ruto akamkaza, akamwambia uongozi haipeanwi hivyo bure. Atongoria aria marumanirire nake ni mokirire thirikari ni kiria magwetete ta uitangi wa mbeca cia muingi guku makimiorota kumana na ciuri iria cierekeire ruhonge rwa KEMSA ndereti-ini ya uguri wa njanjo na matharaita ma kurana na murimu wa COVID-19. Na Auditor General amesema jana tulikuwa tumelipia vaccine 10 million vaccines, lakini hawa wadosi wako serikalini they only received 1.5 million vaccines. Pesa ilikuwa ilipe community health workers, hiyo pia wakakula, wengi wao hawakupata hiyo pesa na ilikuwa imetengwa ya corona. We want to congratulate the Auditor General and we want to challenge the other institutions of government, DCI, EACC, do your work. Ruto eranĩire kũgacĩrithia ikĩro cia ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno oro hamwe na gũthĩngĩcĩra mabata ma arĩmi makĩria ũrĩmi-inĩ wa mĩraa, iria na macani. Na si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Hapa Meru, tuache ya Kenya, hapa Meru. Mimi nikiwa deputy president nimekuja hapa mara nyingi, mambo yenu ya barabara. Sisi tuna huzuni kubwa sana. Tulimchagua huyu William Ruto amsaidie Uhuru Kenyatta, kweli ama uongo? Na siku Uhuru Kenyatta alikuwa anasaidiwa na Ruto, mambo yetu ilikuwa sawa sawa. Bei ya unga wakati William Ruto alikuwa akisaidia Uhuru Kenyatta ilikuwa shilingi 90. Wakere ga kiumia giki kambeni cia Kenya Kwanza igatambio matura-ini ma kaunti ya Isiolo ihenyi-ini ria kumatha kura itanyihire 89,000. Itiganete o thikũ 35 bũrũri ũrike thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene, ihinda rĩrĩa mũingĩ ũrĩ naguo nĩguo gũtua matua ma kũrĩa mũndũ abatiĩ gũcuka mũtĩ wake thutha wao kũinĩkĩrĩria thabarĩ ya thikũ 2 kaunti-inĩ ya Meru. Mbũtũ ya Kenya Kwanza ĩtĩkĩtie nĩ yakũra ithuke o ciothe iria ingĩtuĩka mũhĩnga harĩ thabarĩ yao ya gũkinyĩra thingira wa iregi. Ngĩribotera iNooro TV kuma imenti ya Rũgongo taũni-inĩ ya Meru, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene. Nega muno Julius Karithi wa Munene ni undu wa riboti iyo yaku. Ni tukwamba guikiria na tugicokeria ni gukumenyithia ati mubunge wa kwa Mũrũngũ Tũmaina Kamanda ni oria andu a Nairobi maikirie kura mwena wa Azimio. Tugucokereria thutha kaire gatari kuraya.